Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa atas segala berkat yang Tuhan berikan di hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Ulangan 15. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu ya Bapa. Dan ajarlah kami agar kami bisa hidup seturut dengan firman-Mu, agar firman-Mu menerangi jalan hidup kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Tahun pepituken. Tep-tep ujung tahun pepituken, sasapkenlah utang kalak si rutang man bandu. Bagenda perbahanendu. Ise si minjamken duit man temanna kalak Israel. Arus nasapken utang Arus makala icuba kenape mindosa. Sabab Tuhan jine enggo ngataken utang isasapken. Banci ipindondu utang kalak pertandang. Tapi lah banci ipindondu utang kalak si sada bangsa raskam. Tuhan si masu-masu kam i negeri si ibre kena man bandu. Maka sada pe lalit kam kalak musil. Adi ikut kendu ia dengan alu tutus ngelakokan kasakai si kuperintahkan wari enda. Tuhan si masu-masu kam rikutkan si ipadan kena. Ipinjam kendu pe duitdu man melala bangsa-bangsa si deban. Tapi lah kam perlu minjam ibas bangsa si apai naripe. Kam erkuasa nandangi melala bangsa-bangsa. Tapi lalit sada bangsa pe si ingkuasai kam. Ibas kota-kota si ibreken Tuhan di batandu man bandu. Adilit ije sapih-sapih kam kala Israel si kekurangan. Ula kam geluh erbana-bana, tapi sampatilah ia. Tapi melumbarlah, dengan berelah ia minjam asa si iperlu kena. Ula tulak adi Atena minjam man bandu. Aminna pe tahun nasapkan utang nggondeher. Ula kel pelepas perukuran si jahat turah ibas ukurndu. Adilah kam git mereken pinjaman man bana. Erlebuh ia ku Tuhan ngelawan kam. Maka ipersalahkan Tuhan kam. Berikan man bana alu merumbar. Rasdem kriahan ukur. Gelah ipasu-pasu Tuhan kam ibas negeri si idahi kendu. Lid ngerusur kala Israel si musil dengan si kekurangan. Maka kuperintahkan man bandu maka melumbar kam man bana. Hak budak. Adis kala temandu bangsa Israel dilaki tah diberu dayakan bana man bandu jadi budak. Arus ibebas kendu ia kenca ia ardahin raskam 6 tahun. Kenca tahun si pepitukan arus maka ibebas kendu ia. Sanga ia ibebas kendu ula pelaus ndu ia ngambe-ngambe. Berelah man bana alu melumbar. Kai si enggo idandu arah pemasu-masun Tuhan. Biri-biri, gandum, anggur. Ingatlah maka kampe nai budak nge i Mesir. Tapi ibebaskan Tuhan di batandu kam. Sababna maka kubrekan man bandu genduari perintah enda. Tapi banci jadi budak ndu langgit laus. Banci jadi keleng Atena nandangi kam ras keluargandu. Puas akap natading ras kam. Adi bage babalah ia kupintun rumahdu. Tupulah cupingna ije. Alu bage ia enggo jadi budak ndu kidekah geluhna. Bage kalah perbahanandu man budak ndu si diberupe. Ula kam jungut-jungut adi ibebas kendu budak ndu. Sabab enggo kap ia ardahin raskam 6 tahun dekahna 2 kali lipat pendahinna asang kalak ngemo. Lakokanlah enda. Maka ipasu-pasu Tuhan di batandu kam ibas krina si idahi kendu. Anak si pemena ibas lembu entah biri-biri. Serapkanlah man Tuhan di batandu. Asakai jenggi lembu dengan bajar biri-biri si pemenana tubuh. Ula sada pe lembu enda ipakendu erdahin. Ula sada pe biri-biri iguntingdu buluna. Tiap tahun ipandulah kamras keluargandu. Ibas ingan ersembah si sada i adep-adepen Tuhan. Tapi adi rubia-rubia si israpkan lit cacatna. Umpamana pengkar, entah pentang, entah cacat si deban si mekela. Laban si ipersembahkan du man Tuhan di batandu. Rubia-rubia si bage banci i rumahdu ipandu. Krina kam, subuh si bersih raslang, rikutkan aturan agama. Banci manca deskan pemandu daging belkih entah balua. Tapi darahna ulapan, arus maka iambur kendu ku tanah desken lau. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu, berkati kami ya Bapa. Amin.